Oh, tuna hian di half player te IDCH preparation an zo chia tun hi last training ania when he tuna hian sarimpuya bulakan oma when ni April lania karleta na anin buat saidan inter district championship ain buat saidana hi minan soifia sakse Mizoram mi puiten football ngai na tu ten an lo fiat ve shim atan te kanan dua ba kan na tho te helai vel bora engchen hinge district dangan lo welcome dan te kha khongain sarimpuya mian soi sakse kan so mangai ka phel dei do mi yes le lo mo play mai ne hei IDC kan ti mai inter district championship ti na kha ni me ya district lia han kan league khan mani district thawa hanan khel nuwa category zong ami kha IDC sen khel don lawa under 12 le under 14 chi hanan khel dona ta chuan ti han team in siam dan chu nia district tina under 12 le 14 champion kha team khat ang veven om doni tin chu ba ka chuan best of the rest an dia kami league champion tel pha chi alo team sang players la khoma ha best of the rest an dia to team khat thau khan om bele chuan Aizol district bi ka hi apumpuya team hemi no pangli ka team an nga bera wangin team sompor nei wangin best of the rest an team ni an nei ve thung dona ti chuan kumda nga chuan ti khan team hi thau kan nei khan team riat ne kumi nai ro chuan team kwa category under 12 le 14 a han team kwa thau kan om to thung don ani chuan tuna hian team sang jersey hak turte ron thleng to nimina han checking ten nei fela an district te hak turte kha an thiar fela chuan helai mi han zo na han lutina min zo na ma che an thil dang han soi ma sa ni chuan an thlen na tur hi he lampang hian MSSC hostel hi an buka ye karle thotan atang hian ta hian season dang apono pang an thleng thina chuan chu ba chuan an eile in tur hi kan order fel to bok heta hmuna impact tur hi an tia jing thingpui kan ti kha breakfast ten tia hi saprong engong te hi a zetel hi ngai ve do thina ni han jing cho kan ti mai aya te kan lunch te han on ti do kher to ni han jing an jing thingpui te khita an en longa chon jing cho tlai cho amo tlai cho ma do khan thingpui le chang kha teng chi an ril tama kan hlaw ani chon chu ba ka chon Aizol district tra khel tur te po helai hian ege an ei tur mela chun cho kan tiang chi do ha ni khang te po kha kan order fel to chuan kha be bom vela kan bo saina nita sela chung ai an lu zui nga lela so la pa te so mu chuan focus saksela perimeter bo te hi somthum pali hi he te kan en lo dona feel hi ground pum yes en lo turing kan te ma se hemi football en lo pang ero substitution ho omna zone ai ro kha chon da lo kha kan tuma somthum pali vel hi chu khat boy tok tur kan ngai chuan goal ban te po so rong kan hnoi thara so la swan hei tuna practice to poi khoi kan la phal lo chan chu thar da han district dang te po hanon musela thei top kan in kan in bo sai ni ti mian shia puina ta han an mangchak viau rolin thu ten oya an coach te kan nge na min lo man sak lo ram te kan te so ti son thar da han ti kan han tumani chon chu ba ka chuan thotan tangin ai khel lam pa han lu chho le ngal tai la tun ka le thotan ni April ni ruk ka thai kan tananga Aizol bi ka hi zin ngai lo ni wangin an ni hian an lo khelanga kamini kan league match thum han khel popanga chuan lungleite champhai scholarship ten lo thlenga ni kha chu thothana chuan an ha cholanga atuk atang han jing dariat match om char ngai khel nem do chu team kwa kha ani khel chuak vek dona kha wang khan match kha tam dona phole phei chu kan ruam han dan chuan zana te point khel tir tel hal kan tumani lo chuan an azon na sadlu tu kha tom lo an ha thina knockout stage a hmunom lo thina season dang kan lo ti to train tun season a chuan
tlemin a first 2 days velen khel nem tai la chuan match ka tlem chho tel tel se no pangkha kha dam tel tel ta se knockout stage sa a hmu nom zo lang ti ngei to na ka han nei thara chumi tur chuan rom han na te kan han siama tin registration hi athari dan ti le ve ka nga ya documents a zong zong chu soi talo mai tai la tum da ha kan soi to nga yang chi kha aron thelu tle ve ka hi checking tu ra kan nei chho me ka ei zol hi kan check zo tre pa chu no pang league match kha lo khel nge yem ti te kha uluk do in ei result thanai du wanga no pang tha no pang league ko khel mi lo da lu ting te kha rem le che lo wa no pang league match kha an nei nge ngai ni khang te kha checking te tu na hian kan nei le me ka so kan in buat sai na tlang pui ania chuan aloman turvel kha ting chi te poi ron thleng kim tre pa sil kan ti hi engmo ti that ngai om wa han del lia han kan thon thla chu po chu an ron thon le to tun pathian ni mo ka le tho tha nai chuan aron thlen man kan be se ni so kai mani la ma chuan hela in buat sai na hrim a chuan kan in pe fel khat to ga ngai perimeter bot hi voina chuan an zo man don lo watin ground pon a hian lian deuh ICC mani ICC kan tarang chi kha lian deuh kan tar dona tin hemi perimeter bot ba a hian helai lovel hian lian deuh doin kan lat tar kol don poka chu tunin rin ne chuan an zo man kan be saya tin tunin rin ni ha kan soi bel lok anga hemi no panglik ai zol bi ka hi kan zo fel dona district dang hi chuan zo fel vek to kai ni final kha kan han damar sa han kan match kan nei zone do leka wang han a team lampang le helaya a match organizing staff tampon ha thak do leka wang han kar ni vel kha han chol ve lok le kan tia tun inrin ne han final kan nei nga emerging cup kan tia chu te bula pakwana tanga som paruk na khan league khan khel le chuta jan semi final an khel le chuta final lu thau khan an khelang chumi zo no pang cup te bula pakhana tanga pariat na ho khan league an khel le semi final an khel le no final kan ba ka tin chu ba ka chuan khami final pani ba han season award tun season kan khel ni kum august tha kan tana tun march ha kan zo fela a league khami NOB ka kha nga loman chi rang kha a lomin kan sem don ni loman sem tu po tam do khop me fair play ania category tina champion ba ka mimal loman neu omatin overall champion te anom dom boka tin no pangkap le emerging kap han category lia han emerging kap le no pangkap han rang veveng an la ti dom boka loman sem na hun po hi dar kar khatvel kan da de to pani chon chu ba ka chuan alom ta chu certificate kha a khel zong no pang in register zong ta han team ten ha lomin kan lai lo dom bo chung chu tunin rin ni hian a lomin kan ti dona lo thir tu zong te kan man chon hmuna mi ron troyom turin an som hal cheu ni chuan en man emo ticket ang chi kha omem en man le ticket ti om lem lo eta free vek ida en lo the ma se o khate ron soi ta jo min zone ani chi si lo ma he poimo kan soi lo ka emi RG stadium hi amang tu tamzo ki chu football kai noi mang tu kan nia a von fai ko nga hian rem changan la lo ka nga hemi ko he thei top chua tlang ila RG mang tu arong kal tu te pakan omei thei bol ho te bom te kan hunga tu na kan no pang te chun fel khop me to a boma ta dan pe tin zuk le muam han ti te chunga stadium chunga chun rem kan ti lo khang te kha zuk le muam tiang chi tur te ang te bi chu po na han ti tur te khang kan in ngen ram thina ela hi rem chang a choi tong rem chang kan lak du na chu kai mani a football a mang tu te na thiang hlim ta kan en ko le kan von hi poimo hleng kan ria chulai chu kan no pangte a uluk doi kan zirtir sia halai kha no pang halai kan zirtir pia lampang ata en tu te zong ka chu kan ron ti vek man lawa tun mi han zo na elo pia lampang rem chang kan la lok ani chu khalai te kha ole sarimpuya kan lom lu tu ke sarimpuya kha aizola hian kan location manager ania harim emat naute khatiang chi zong kha helai vela golnet kan han soi te po hi china han soi de uzo golnet te po hi suk fai vek ania rongten hnoi thara naute enkol anga boka ti hian kan document engkim lo scan tu le khatiang zong lo boi pui vek tu kha nia
hela hian kan chhor tangkaya Mizoram Football Association pon an chhor tangkaya mi thiam mi bik an nia eta hi chuanin aizol chu kan tangkai pui khop mai Mizoram Football Association pon an tangkai puya aizol Reliance Foundation Yang Champs nuaya hianin keni pon kan tangkai puya a lomom khop meya a ha rima a thok rim em ani ti kha mi puiten kan hriat lo takin kan soi lang ve hrim duwa hriat lo lama hianin lang lo ruama hianin mi hian an lo thok rim em ani ti kha kan soi lang ve le zok du ni chu sarim puite elaya Reliance staff zong te an thok rim em Miss NG te Miss Ram te hote sang te a Zara PC hanti zong te po kan soi kim lo te po mo referee ho hrim te po lomom khop mai an Zara hian no pangten nuam takin training an nei theya ground allotment zong an lo boi pui boka lomom khop mai ti kha kan soi langve hrim du ni chu chuan kan hnung helai hianin aizol manager sumtual le aizol zol khopui le sumtual team manager ania chubaka chuanin IDCA chatan hian New Hope School chan mari helai no pang liga champion team under 14 te under 12 te Zotlang Goals Zotlang Academy te po khan an manager turania ta hianin nakina kom na hun toy te kan deyang ole yes samhing te chi bai le sir aban lom om em ni china kan soi to ang khan aizol manager ania an training dan te liang an kalphung hi min an soi fi sak lok turin kan nge na te ma song tal mo training hun te mo khatiang chi khamin an soi fi sak lok se thang e lom ole sar galo me nia hei tun season 4 Reliance no pang league season 4 Aizol district manager hei sar dikate sar ma mate sarin puyate non ti ve lo me ka be sei lo ulu tukin chu lom thu kan soi ma sa ne ka lom khop mai hei an phu lo mo phur na min ron mat ve a kan kin lowang ti te po he lo omin ka ka thei top po ka chho ve a chung de chu kan soi pa de u ni chu chuanin hei kan kalphunga hian allotment hi sar dikate ho hian in an lo ti fel sa deu viawa chung chu kan mang chho ni deu bera dar kar khate te som pani atranga dar khat le chan ve ang vel te mo changin khateng khanin hun kan manga de khan hei ale lam le lamin te kanin sem zela hei an huangin no pangpo khan ron kal zela khateng khan hun kan manga sar chung chu ni deu ber mai kan om dan chu nge aizol hian tuna hian best of the rest le emponi se New Hope lamte under 12 le under 14 top teng aizol district hian champion in base na in nei thaem in preparation te thaem training te khalai kha poi mo khop me sar aizola tha than khom le in voi som thum pathum in khel chuar thaber te kha aizol district ayo tur ne kan base po sang khop me ma ro chu chapau thei ni lawa pathian thu ni se ma ro chu champion chu kanin base ve viawe ti kha kan soi nga kan lom hle mai sa ming te ale thank you sir sa ming te hi AIFF nuaya hian license coach ania chuan academy sang alo en call to an result po thani nikum lama phei chuanin season 3 lama phei chuanin AGCA under 12 draw or result thata kan neya mara chu atop lama khanin engemoi hliam neu an nei wang khanin an result kha tlemin an down deu champion chuni chi alawa amara chun result ta tha coach kam manager ani ko ani pa ani ti kha kan soilok du ni chu helama hian inter district championship khel tur in academy kha enge kha
football academy zo Gold Football Academy zo tlang ten dia chuan an ming an soyanga an ming an soyanga khoi veng nge khoi khuang nge or khatiang chi khania Gold Academy zo tlang te hi champion an dia Aizawl district IO turan ni under 12 a draw chu nia chuan tu e ming minan hrilte le kami chu Joseph Rema Sora ania ka veng om na chu Saron veng ani Saron veng a mo Saron chuan veng Football Academy zo tlang a draw Oh. yes next khan pelok la Kaming chu sang zol tau chong ania ko ka veng om na chu tor pui veng thar dor pui veng thara mo chuanin engtik atang e Reliance Football league hi khel to first season chong first season atang mo Yes, sir. wow one bon ve ko mo season 1 2 3 4 iron khel vek to mo yes sir nang Joseph season 1 atang illa khelo char char tina sir I Ai, chapa ole yes next tu e ming oi ming so Kaming nga chu vian sang puya oh ni chan pui veng a kanom SP a chon pui venga chuan in khuwa kha mol pheng mual pheng atangin Reliance Foundation Young Gems no pang li khi aron khel fang thin ni mual pheng atangin SP hi ilo mu tawngin nikuma khan under 12 a champion team neta draw sar chuang hawin Joseph apo draw aniem intel lo ve mi kumina best of the rest nirawin nang mani champion atangin inong kaldona SP chu nikuma best of the rest team a khel to draw champion team to ani le champion in ring em ring mo konfi coffee 100% konfi yes sawan em chuan yes sir van Konfi. chuan tu te ngin coach te kha Sarvishala le Sarvisala le Sir Jordan mo an trying tm oh in ha em voin training ai halo mo daran za tra changin chan so pani som pani changin dar khat le minute som panga minute som ni vel theng khan ni atro kai an van tough assign tm oh asalu tu ka sulfur te kan lo ti vel to mo a thachom me lo mo ma theito bron chula champion ngei turin du sakna kan hlan chewa Aizawl best of the rest team tenen in khel dona in thian te vek thon ni atro theito bron chula chak ngei turin du sakna kan hlan cheu Joseph Zuala SP thank you thank you so much